I meni je drago, brate, evo, vraća se sve više i više youtubera, se vraća tu, snima, streama. Pa eto, klipove vam svaki dan i Janko, i Luks, i Baka, i Čoda, i Kimi je tu, brate, vraćaju se svi. Simi ubija, Simi Satra. Simi ga gazi sa Simi klipom. Satra YouTube, brate, klipove. I vjeruje za gotivo. Ja, Allah. Prezanimljiv, ja sam uvijek brate, govorio. na prvu sam ga hejto. A nisam ga ni znao, jednostavno mi nije ležao, frajer nije odgovarao i nisam ga ni gledao, nisam ga hejto, nisam ga ono prozivao. Da. Nego ono sam bio u fazonu i gledam kad mi nije zanimljivo, kontaš. Ja sam rekao to za streamove. Tad mi je prezanimljiv. Ja sam rekao iskreno za streamove, nije me nasmio, to ima klipanu nedatora tamo, a Simi, brate, ubija klipove. Satra klipove. Bomba, brate. Ja i Simi je dobar momak, ja to znam i privatno sam ja s njim i pričao sve. Dobar je Simi, brate, i klipovi su mu gori trenutno za mene, pošto se tiče klipova, broj 1 je sad trenutno na YouTube. 100%. Bogan. I klip objavi po sat vremena, brate, možeš cijeli klip pregledati. Pa to ti govorim, brate, ja ću preskačem na live, brate, njegov, otuludam najlaganije, brate.